Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Nigeria. Abahlamuki beBoko Haram babulele abantu abayisithupha abaphathisa ibutho kuzehlakalo ezimbili enyakatho yeNigeria. Libya. Inhloko ye-United Nations Refugee Agency umnumzana Filippo Grandi ukhuthaza uhulumende ukuthi akhulule iziphepheli labadinga ubuphepheli. Vatican. Upapa uFrancis usekhuthaze ukufakwa phansi kwezikhali eCentral African Republic osekufe abantu abangama-22 kumpi yabokholo lwesiMuslim labesiKristu. South Africa. Abe-Angola abalwisa uhulumende wenketha bechabi sebekhalalwa eSouth Africa besebunzimeni. Algeria. Leli lizwe lenza umbukiso wamabhizimusi okhuthaza ukwethekelelwa kwelizwe leli. Fanele kwanamhla asidibaneni njalo kusasa.